Inggih, rahajeng semeng, alit-alit sisya sareng sami, punapi gatrane mangkin puniki sami becik nggih. Becek Becek Bu Bu Guru. Guru. Cek Bu Guru. Inggih. Becek. Gita, pinaka ketua kelas sampun Nggih. sami niki semetone ngranjing ring room niki. Ah, sampun Bu Guru, sampun sami niki Sampun nggih. ngranjing. Nggih. Inggih. Inggih menawi sampun sami ngranjing puniki Ibu metaken dumun. Sampun sayaga nyarengin pelajahan rahinane mangkin. Sampun Bu Sampun Guru. Sampun Bu Guru. Ampun guru. Sampun makte buku miwah pulpen. Sampun. Sampun Bu Ampun Sampun. Guru. guru. Inggih. Inggih menawi sami sampun sayaga, sami sampun ngranjing ring room, ngiring kawitin pelajahan rahinane mangkin antuk pangancali umat. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Inggih alit-alit nenten lali taler Ibu nggih ngelingang ling alit-alit santukan saking pandemi puniki kari niki wenten pikobat ring jagate elingang punika setate nincapang protokol kesehatan nganggen masker nuju melelungan mewajib miwah jaga jarak. Nggih. Inggih alit-alit sedurung ngawit pelajahan mangkin durus Gita pimpin dumun doa nggih ring semeton sareng sami durus Gita. Nggih Bu Guru. Timpal-timpal maka sami sedurung iraga ngawitin pepelajahan basa Bali puniki iring sareng-sareng berdoa dumun manut agama lan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Inggih suksema Gita sampun mimpin doa rahinane mangkin. Inggih alit-alit sedurung ngawit mangkin nggih. Ibu sampun ngewedal indi LKPD punika rahinane dibi ring Google Classroom. Sampun kepanggihin niki sareng sami sampun kecinga. Sampun Sampun Bu. Nggih, taler absen taler sampun wedarang Ibu iwau cingaken Ibu sampun sami puniki nagingin absen. Nggih. Inggih sedurung lantur Ibu pacang metaken dumun sires sane kari eling pelajahan api sane kepelajahin duk patemuane sane lintang durus unggahang tangane. Sira sane kari eling niki. Inggih durus saka. Durus saka. Materi Saka nyurat minta sana niku microphone-nya. Bu. Inggih. Nggih. Suksema antuk cawisan saking saka nggih. Menawi sakemawon puniki materi sane sampun tentang punika indek mebebaosan. Nggih alit-alit nggih. Nggih. Inggih alit-alit sedurung ngawit pepelajahan mangkin durus uratiang dumun video puniki nggih. Uratiang puniki nggih alit-alit. Nggih Bu. Om Swastiastu. Dumugi para semeton rahajeng sareng sami. Yang saya hormati Gubernur Bali, para bupati dan wali kota seprovinsi Bali, yang saya hormati karya seni masyarakat Bali tetap tumbuh. Tampil dengan cara-cara baru untuk terus mewarnai panggung seni dunia. Lebih dari itu, saya juga mengapresiasi pilihan tema Purna Jiwa Prananing Wana Kerti. Inggih sane mangkin Ibu metaken ring alit-alit. Sire sane uning sapa sire nika wau ring sejeroning video punika. Nggih Darmo, sire? Nika Pak Presiden Jokowi Bu Guru. Inggih patut Darmo. Tepuk tangan dumun nggih. Majeng ring Darmo puniki sampun patut cawisan nyane nika wantah Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Nah sane mangkin sira sane uning. Napi sane kebaosang oleh Bapak Presiden nika iwawu. Nggih durus Maya. Napi Maya cawisan nyane.
Sane kawedar oleh Pak Presiden wawu punika inde Dharma Wacana nggih Bu Guru? Inggih, suksema maya antuk cawisanyane nggih, sampun uning Indik Darmawacana saking maon punika Bapak Presiden iwau nelatarang Indik pidarto pemungkahan pesta kesenian Bali. Nggih nika kewastanin pidarto. Nah, sane mangkin alit-alit iraga sareng sami pacang melajahin Indik pidarto basa Bali ngenenin Indik wangun tetikesan miwah tate cara. Nggih sedurung ngelantur puniki pelajahan Ibu medue jargon puniki kidik nggih. Yening Ibu maosang basa Ibu alit-alit punika nyawis basa Bali patut bisa. Sampun? Sampun tatas? Sampun Nggih, Bu. Pak Sampun. Guru. Nggih. Sampun. Coba dumun hidupang mikrofon dumun. Nggih. Basa Ibu Basa Bali patut bisa. Ulang Bu Guru, Nggih, ulang. tepuk tangan. Nggih, ulang malah pisan nggih. Yen Nggih, Bu, Ibu mau pisan, Bu. bahasa Bali, bahasa Ibu, bahasa Bali patut bisa. Nggih. Bahasa Ibu, bahasa Bali Patut bisa. Patut bisa. Inggih, koplokan dumun koplokan. Inggih mangda alit-alit puniki semangat nggih pacang melajahin Indik pidarto rahinane mangkin. Inggih alit-alit sane mangkin Ibu pacang wedarang Indik materi dumun nggih. Sedurung materi alit-alit patut uning ring sejeroning kompetensi dasar nggih. Mangkin pacang wedarang Ibu Indik kompetensi dasar. Sampun presida kecinga alit-alit? Sampun Ibu. Nggih. Ampun Bu. Nggih. Kompetensi dasar sejeroning pelajahan pidato mangkin wonten kalih. Saneka pertama memahami teks pidato wacana berbahasa Bali dengan baik dan benar. Saneka ping kalih mengapresiasi teks pidato berbahasa Bali dengan memperhatikan struktur tata bahasa yang baik dan benar. Raris indik tujuan pembelajaran punika wonten tetiga. Nggih, saneka pertama puniki cutetang Ibu manten niki mangda alit-alit presida menganalisis wangun pidarto dengan tepat. Saneka ping kalih mangda presida mengkategorikan tata cara mepidarto saking video sane diberikan dengan tepat. Taler saneka ping untat puniki alit-alit utawi peserta didik puniki presida ngerangkum teks pidarto dengan bahasa sendiri dengan tepat. Nggih, wenten tetiga punika tetujon sane patut ketegepin oleh alit-alit ring pelajahan puniki. Inggih menawi alit-alit puniki mangda telep melajahin Indik pidarto benjang pungkur saget puniki pet prade wenten lomba sejeroning PSR, sejeroning usaha Dharma Gita mangda presida alit-alit nyarengin lomba punika. Nggih, mungguing sane mangkin pacang latarang Ibu dumun Indik dudonan pemargi pepelajahan sane mangkin punika saneka pertama punika pacang wedarang Ibu Indik materi alit-alit ngurat yang materi raris pah Ibu dados kalih kelompok. Raris alit-alit ngarianin LKPD sane sampun wedarang Ibu ring Google Classroom, melik bagang sareng kelompok, raris alit-alit presentasi. Tur miwah sane pinih untat punika alit-alit nyut tetang pepelajahan sane mangkin. Nggih. Sane mangkin pacang wedarang Ibu Indik materi tendados ngelen-ngelen nggih, tendados ngugul timpal niki pacang wedarang Ibu Indik materi pidarto. Nggih, sampun kecinga alit-alit nggih. Kami tegas. Sampun pidato. Guru. Sampun. Pidarto wangun alus saking kuna pidato nggih. Patah ring sejeroning bahasa Indonesia wenten taler kebaos pidato. Pidarto inggih punika bebaosan mebasa Bali alus saneka wedar ring ajeng anak sareng akeh sane metetujon mangda napi saneka wedar presida keresepang taler kelaksat. Pertama kebaos wicara. Daging pidato puniki
mangda nganutin ring tema taler murde pidato sane kebenut ring dijo titik utawi koma sejeroning pidato punika taler santukan pidato puniki mata tujuan mangdesang full niki ngwacen naskah ngantos puput dari awal sampai akhir puniki wantah membaca naskah kenten. Selanturipun inde impromptu, nah punika wenten inggih Hong Banjang nggih wenten punika murid sisiane wau sane maosah Hong Banjang nggih. Inggih alit-alit punika iwau pepelajaran utawi materi inde pidarto basa Bali sane mangkin pahipun ibu dados kalih kelompok nggih alit-alit nggih. Sane pertama punika kelompok Gita, Saka, Sareng, Sekar. Raris kelompok kalih punika Pande, Maya, Sareng, Dharma. Nggih, sane mangkin pacang wedarang ibu inde LKPD sane sampun ke share IDB ring Google Classroom. Nah, sedurung punika mangkin ibu metaken dumun nggih, santukan sampun iwau ngurat yang materi ibu metaken dumun. Nah, pike manten wangun pidarto punika alit-alit sira sane presiden nyawis. Inggih, durus pandai niki. Inggih Pak Bu Guru, niki tiang nyoba nggih Bu Guru nggih. Inggih durus. Nggih wangun pidato punika pemabah daging miwah pemuput pidato Bu Guru. Inggih becik pisan niki pandenge. Punapi alit-alit sane lianan sampun patut napi iwang niki cawisan saking pande. Patut Bu, 2 pandena. Patut nika Bu Guru. Sampun Bu Guru, sampun patut. Cocok nika nggih, Keren cocok juara nika kelas. parap. Nggih parapnya nih pande. Taler pandai kinten. Nggih sane mangkin wenten malih sane metaken niki icen Ibu galah metaken dumun sedurung Ibu ngewedarang inde LKPD. Wenten sane metaken alit-alit. Gita, inggih durus Tiang kita Bu Guru, metaken tiang. api kita. Nggih. Nika Bu Guru, tiang durung ngerti nika napi nika bina nyane manuskrip sareng kenten. Napi extempore kenten Bu Guru. Inggih becik pisan pitakene Gita puniki nggih. Napi binane manuskrip sareng extempore kenten. Menawi alit-alit sane lianan wenten sane presiden nyawis niki pitaken saking Gita durus unggahang tangane. Inggih Sekar. Durus Sekar. Inggih kita yening manuskrip nika membaca dari awal sampai akhir. Yening extempore nika wantah nguacen ringkesan utawi catatan intinyane kemanten. Sampun paham mungkin kita? Patut nika nggih Bu Guru. Inggih becik pisan niki cawisan saking Sekar. Sampun patut pesan nika. Kita sampun uning niki mangken, sampun tatas. Nggih Bu Guru nggih. Suksema Sekar. Nggih kita. Suksema Bu Guru. Inggih suksema mawali. Wenten malih sane metaken niki alit-alit sedurung pacang wedarang Ibu inde LKPD. Tan Bu Guru. Wenten. Tan Bu Guru. Tiang Bu, mengerti. Inggih. Nggih pun ngerti becik pisan nika nggih. Inggih sane mangkin alit-alit pacang wedarang Ibu inde LKPD sane sampun ke-share rahinane dibi mangkin jelasang Ibu kide nggih. Nggih sampun presida kecinga alit-alit. Sampun Bu. Sampun Bu. Nggih puniki ring sejeroning LKPD punika sampun wenten naskah siki nggih, naskah inde ngerajegang budaya Bali, naskah pidarto. Nah, pitaken saneka pertama puniki alit-alit kenikain mangde ngerereh wangun saking naskah pidarto punika. Wenten wangun pemahbah, daging miwah pemuput dagingin iri kiring sejeroning kolom.
Nah, raris pitaken sane kaping kalih punika alit-alite mangda nyelehin video wenten link iriki. Blik bagang indik tata cara maktayang pidarto ring video punika sareng kelompok. Raris wedarang ring ajeng kelas dagingin indik penampen nggih utawi pembahasan. Nah, selantur ipun iki lembar kerjanya nih dagingin centang wenten papat video dagingin centang termasuk ring tata cara sane encenan punika. Raris sane kaping 3 puniki alit-alit ngaryanin sewang-sewang utawi praragan niki ngaryanin ringkesan utawi rangkuman saking pidarto sane wenten ring ajeng iwau niki tugas di jeroan utawi puri sewang-sewang nggih niki dados kekumpulan ring Google Classroom kenten seusan pepelajaran rahinane mangkin nggih. Sampun tatas nika indik LKPD utawi tugas sane patut kekaryanin sampun. Sampun. Sampun guru. Ampun guru. Inggih, wenten sane metaken nggih indik LKPD punika. Oh Darmo, nggih durus Darmo, napi sane ketakenin. Tiang Bu Guru, niki tiang metaken Nggih. tugas nonton video nika napi ini rerah nih Bu. Dan ngerti tiang Bu. Inggih becik pitakene Darmo, napi ne rerah Bu ring video nika. Sira sane presiden nyawis alit-alit sane lianan minap. Inggih Maya, durus Maya. Nggih Bu, tiang nyawis pitaken Darmo. Tata cara punika wenten 4 nika Bu. Nggih, patut wenten papat tata cara sane patut rerah ring video punika Darmo nggih. Sampun Bu Darmo tatas nggih? Ampun Bu Guru. Nggih, sampun nggih. Nggih, durus sane mangkin alit-alit icen Ibu galah kalih dasa menit nika rereh napi kemanten ring sejeroning video punika sakemawon mangkin puter Ibu dumun videonya nih. Nggih. Presiden kecing alit-alit. Presiden Ampun guru. ampun guru. Nggih. Nggih, indik video 1 sareng kalih puniki kelompoknya Gita Pulih Amongan. 3 sareng 4 punika kelompoknya Pande. Nggih. Nggih Bu Guru. Ih, BTS. Inggih. Pinaka Jayanti. BTS. Durus munggah ring panggung. Raja Mungi, Sultan Sarang Sami, Punapi Gadre, Matur Suksmo, Majang Ring Semeton Army, Sane mendukung Titiang Sarang Sami, santukan Presiden Titiang Ngaryanin lagu Sane Becik, Suksmo, Semeton Sami. Nggih, niki video kalih. Angayu Bagio. Aturang titiang majeng ring ide sang yang widiwase. Duani. Sangkaning asung kerte waranugrahan ide. Titiang. Igu sing uragung Andika Pratnya Sentana. Pengkalih idedane sarang sami. Presiden. Mesadu ajeng ring galahe sane becik sekadi mangkin. Turmaning presiden. Nggih. Niki 3. Lagi kabaknya titiang ngarinin indek vaksin. Sampun awasa jaga puniki kapi amal COVID-19. Sami para jenanane mewah. Niki kaping 4. Semeton sareng sami taler puniki wenten semeton titiang Bapak Kim Sohyun punapi gatrana niki Bapak Kim Sohyun. Iya, tiang cip-cip mantan, dan mungkin tiang lagi mempidato ini pandemi COVID-19 ring jaga tekniki. Inggih alit-alit punika video nggih wenten papat punika durus alit-alit selahin mangkin sareng
kelompok soang-soang blik bagang punika ring WA group pacang cek ibu nika nggih pacang uratian ibu indik beblik bagan raris yening wenten sane durung tatas dados metaken ngiring blik bagang sareng-sareng tur maning alit-alit dados puniki ngerereh materi malih ring sejeroning buku sane lianan utawi internet. Nggih, durus icen ibu galah kali 10 menit sedurung presentasi durus unggahan hasilnya punika pikolih publik bagan punika ring Google Classroom. Nggih durus alit-alit. Inggih alit-alit santukan sampun panggihin ibu ring WAG nika ring WA group sampun sami wusan ngarianin taler ring Google Classroom puniki sampun sami ngunggahang hasil puniki durus sane mangkin wedarang nggih wedarang indik pikolih publik bagan sane sampun kekaryanin. Inggih saking kelompok siki nika kelompok Gita nika durus wedarang kita sira sane pacang wedarang indik pikolih publik bagan kelompok siki durus. Inggih durus kita. Inggih Bu Guru, tiang jagi ngicanin niki indek video sane ka pertama niki nggih. Video dedemenan tiang niki opat tiang BTS. Nggih. Nggih, kita army niki nggih. Inggih Bu Guru, I purple you. Nggih. Nggih durus kita. Ibu nika ring video BTS nika ke baos pidarte impromptu manut tiang santukan nika John Jungkook nika kasudi indek mepidarte nika nada nika Bu Guru santukan pemenang nika kan wau keumumin nika rikala punika dadosne nada nika pidartenya nih kenten Bu Guru. Inggih becik pisan punika pisaur saking Gita. Nggih, laris sane video kalih sira sane pacang wedar niki. Inggih saka durus saka. Ring video kalih nika Bu Guru ngangen pidarte memoriter Bu Guru santukan sampun ngaryani naskah nika Bu Guru. Inggih patut taler cawisan saking saka nggih kelompok kalih puniki wenten sane jagi nampene napi sampun patut niki cawisan saking kelompok siki nggih Maya durus Maya. Ampun Bu, ampun patut nika cawisan kelompok Gita nika jak saka nika. Inggih tepuk tangan dumun nggih majeng ring kelompok siki santukan sampun becik niki ngewedarang pikolih publik bagan nggih sampun waget-waget puniki BTS uning taler nggih taler video kalih punika indik lomba sane sampun kaapalang nika naskahne ke baos memoriter. Nggih raris mangkin kelompok kalih nggih kelompok kalih punika kelompokne Pande durus Pande wacen jawaban sane sampun kepolihang nggih durus. Inggih Bu Durus Guru. Pande. Nggih niki ring video 3 niki ten wenten BTS nika Bu Guru. Sane wenten nggih ten wenten nika. Sane wenten wau nika minap murid-muridna Bu Guru nika wau nika maca kenten maca pidarte dadosipun pidarte punika kabaos pidarte manuskrip kenten Bu Guru. Santukan nika ngwacan terus nika nyantos puput kenten Bu Guru. Inggih suksema Pande antuk cawisannya nggih ten wenten nika paling nika ibu ngerereh BTS nika dawek nika minap sedang syuting nika nggih. Mangkin video sane kaping 4 sira sane pacang wedar ring kelompokne Pande nggih Darma durus Darma. Inggih tiang metaken niki Bu Guru ring dija Bu Guru boleh video tiang video nomor 4 niki. Oh nika Darma nika nggih soalnya kenten nggih. Nggih nika Ibu boleh ring kenten wenten nika cyber nika boleh Ibu nggih. Guru nika termasuk Sohyun. Tempore. Santukan nika ngake ringkesan kemanten kenten Bu Guru. Inggih suksema nika cawisan saking Bapak Dharma Sohyun nggih Bapak Dharma Sohyun nika dadosnya nggih. Inggih punapi kelompok siki sampun patut napiten cawisan saking kelompok kalih.
Sampun? Sampun Bu Guru. Sampun Bu Guru, sampun patut. Inggih, suksema sami inggih sami sampun tatas menawi niki. Tepuk tangan dumun majang ring kelompok kalih nggih. Tepuk tangan dumun sampun becik puniki indik publik bagan miwah diskusi sareng sami. Nggih minabang nike elingang malih jebos ngarianin ringkesan pidarto ring jeroan soang-soang kumpulang ring Google Classroom. Nggih. Alit-alit sepupute pelajahan puniki wenten taler ibu pacang ngicenin alit-alit punike indik evaluasi malih jebos pacang wedarang ibu nggih punapi nike gambaran evaluasinya. Nah mungkin sire sane presiden nyutetang nggih pelajahan napi sane sampun ke pelajahan mungkin durus unggahang tangane. Sire sane presiden nyutetang nggih durus sake durus. Titiang Ibu nyutetang pelajahannya Nggih. mangkin tetikasan mapidarto nike wenten wicara, wiraga, wirame, wirase, miwah wasate. Tata cara mapidarto Nggih. nike wenten manuskrip, memoriter, extempore, miwah impromptu. Inggih becik pisan punika saka tepuk tangan dumun alit-alit sanelianan sampun patut punika cutetan utawi pemicutet saking saka nggih wawahan ibu kide indik wangun nyane pidarto wenten pemahbah daging miwah pemuput inggih alit-alit mangde alit-alit yukti puniki sampun tatas nika wenten malih jebos wedarang ibu indik game punika nggih sekadi puniki ketampilannyane game punika durus karyanin sepuput pelajahane mangkin puniki. Nggih. Nah niki sampun presida kecinga alit-alit? Sampun Bu Guru. Nggih. Puniki carane tata carane nagingin nggih. Klik link raris keluar puniki indik nama. Niki contoh manten nggih. Durus dagingin nama dumun raris keluar ampun niki soalnya nggih. Nah, niki contoh manten. Yening alit-alit cawis patut niki wenten satu niki napi wasane patut jawabannya niki sepuput yang ngarianin wenten taler skor sareng time waktu penyelesaian. Nggih. Sekadia sapu niki imbe saking evaluasi sane pacang wedarang ibu nggih malih jebos nika share ibu ring WA group sepupute rum puniki durus punika dagingin mangde presida 100 boleh nilai nggih alit-alit nggih inggih wantah sekadia sapunika pelajahan pidarto rahinane mangkin nah inggian petemone sane pacang rauh utawi minggu sane pacang rauh punika alit-alit pacang icen ibu pepelajahan indik paribasa ring sejeroning lagu pop Bali nggih wenten paribasa sejeroning lagu pop Bali durus alit-alit melajahin dumun nika ring jeroan soang-soang mangde petemone sane ngelantur puniki presida uning dumun kide materi napi sane pacang ke pelajahin. Inggih duaning sampun galah mangkin durus ketua kelas Gita pimpin doa nggih doa penyinep. Inggih Bu Guru. Timpal-timpal maka sami santukan niki iraga sampun puput melajah ngiring mangkin berdoa malih manut agama lan kepercayaan masing-masing doa mulai doa selesai. Inggih alit-alit malih pisan nggih suksema niki majang ring kita malih pisan nggih yening ibu mau sang basa ibu basa Bali patut bisa nggih hidupang mikrofon dumun nggih basa ibu basa Bali patut bisa inggih santukan basa Bali punika wantah basa ibu patut iraga sareng sami mangda bisa mebasa Bali inggih alit-alit sekadia sapunika pelajahan mangkin menawi wenten atur utawi parilaksana ibu sane iwang sejeroning pelajahan iwau nenten lali ibu ngelungsur agung rena pengampura ngiring puputang sareng-sareng antuk ngaturang paramesanti.
Om Om Santi 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 Om Santi Santi Om. Inggih, suksema alit-alit sareng sami.